pathin thu hi e hon a hi na banga het lo ji u cho le pathin thil bol thina pa hoi a hi na banga het lo ji wai tu ne hi e ho bui ji hi win cho le pathin le khabu thingin a si banga cho pathin ki ti thuno bong tam pathin ai pui koren sunga si banga cho God is not the author of confusion ati he but of peace ati pathin chu cham na pathin ai pun tu na nam sunga iki cham mo ke na ya pathin thu ta le lagawa iti hu du ham hi chi e hon practically in pu do pha do la chen thu ta le lagaw ki ti chung su do ding hin tu na he theory a en si ma sat banga chu pathin sanga bible ngai lu jau pathin na to sanga a bible chang hoi ai full stop ko ma ge ai bai ha ding hoi lai lai ko du chi chi tu ni chang le ta sa jong gam tu mi dal na wa man cha dinga man cha nei pau mi thaloin pawal hoin hei cho ai di wa gam tum don lu hi lai pau hin tu na hi ina mo ta sa le lagawa asu bu he ti he chi video among cha kan se hi ATM viewer zo se na bon chawin ka hin lem kit vin phat phai mu sa ke do pathin thang ba man lang tu chunga hi pumang boy haukip lam kai ki ne pi pena ineu le son om ta chutiang ta le very straightforward leadership quality nei khana i mu pau ama video chung changa holim nai nei dewai aze chu ama hin idea le a philosophy le anam kung tol na pen hi GMFDI pathin ke phuna ta be heti ta san pama hi cha ko best abola lam kai na hi ato go na movement ha chi pi go nei ai la tu na aki bul phuna mon GMFDI ki ti thil ho na hi ti pa chu tu nai phun do pi ki diwe thu tam ta sei pong kating point by point na ama thu sio tham kala do ho hi tu nia ki chen ta amu chi thein dinga kan hil chen gut dingai aman zong ahin seile alungyal ho hi koi manui si mala koi ma mu si bana sempon pi ring ta le nunem ta respectable menal khana present ahin bol in kinong chu zana sang pen ka pin thilaho adang ho ka bol na bang le ka ho na bang le apinu mizum monu ka bol na banga ka hin bol lo dinga he ka sei sa bangin zana nei ho chu zana changin nui si na nei ho chu nui si na chang ai hi chu kin jong ka hin khwa kan chi pi kha choi in apinun mi anui si jen mi yo si anui si pumang bon koi ma anui si pon a thi kham be ba discipline dignity integrity le ipa respectable manner ho aman tu change a chinin ya chu alei tola hung ki phong pathin pa sang nong a ching zon chu teng tal a thim gau no chim kholam sa nong thing a thieng zon chu teng tal a ching zon abu thi pa thilate vo kung robat sang zong ama hi man cha theima malikin pium zo cha hin lai na hi ya chu tu nya pumang boy in na philosophy na idea na faith ho GMFDI na best na mun hi nanga dinga naman tha na hoi lai chan jong na hlun zo lo na ding lampi khat na ki mai kha ta sala lagawa na thi na ding mun zo hi tu ne na bol kha hi dan pa hi pathin thwa na lungyal neu cha ka hin ko mu gut ding miching na hi a pathin ngai lu na hi a pathin thu ngai sa mi nyai le pathin lagaw thing na lung thima na to ding ai pathin cha te da ikipui na chu bible ai hi chi pathin thu he ho na ikibul phu naw in hi chi bible kalwala dinga nangin lungmon na ding le nang ma lungger su tu ne na movement khat to ki tu ding khat le na nam ngai lut na thu to ki tu ding khat na revelation chombe khat na e pi ha thil khat no hola he le chun isu na sata diabol hepla ni hi ding ai in hi chi ho zo sinamu chi thenin tu na point tham kain sei ding ai so le video ni vejo sin pumang boy video chu point tham khat a hin address ho chuna mu su ke de hin ngay dan za chum view za chum mi min ki nei ji in ke view le ke ma mu dana kon na aman point address in bol pha khat ka mu nai ama spena GMFDI ta san bible chang thum bes in bolin 1 Corinthians bung som la li chang som thum la thum God is not a god of confusion so ting ta le zon bung som la li zon bung li chang som ni la li pathian chul hagaw in hauten thu ta hagawa holding ti he hin chile first on bung li chang khat na hagaw zo si ta san the hi lo dan tu ho sayin patip ding hi dan tho sayin hi cho best in a GMFDI a philosophy a best dan a faith a bulphu dan pa cha hin phong do in chile amana sei thu pi pe na chun pathian na to sangin bible ngai lui tam win chu teng ta le pathian sang jong bible ngai lui tam ve ti ho ya sayin chu teng ta la challenge to pi pe na bol chu kaw si ki phun na he na ti wa a hi lo wa hi le thil halagaw he na ti wa hi le ipija na no do lo ham ilei china gam sapte gama umla hi pon I kom chawa hlun lal la ding la pon ipija na chi lo ham hi juna bol ta ka siwa hi chi kinil bo tam na hi jing ding chu teng ta le zona chu
chu na chu thei lo ding GMF dai chu kita sang jing ding a hi atia khum khana bolai chu teng ta le ichi GMF dai thu sei ho prophecy ho hi pathina kon mo hi za gui lung dan leng lo hi dan thu ho avelin phot chi na nei kin pu piesin galom ta po ya ti na chung chang thu yong sa aman avela nam dat na athila pu kam chang mang chan ain sei kin ani an la pu mang boy na point address hi chang khat main pi pe na ka hin la do hot mai jong hi pura na lagaw hin ko na fail na pathian thu na pum het lo na pathian lagaw thi na ke pui ta sanga pathian thuta ana ke pui tha na ke pui sa sanga nang ma emotional base le na nam ngai lut na thu to ke tu mai ya pathian lung hol na hi dan pa chi ke chen ta ki mo do in hi ya chu tu nya hi gin cha lo be na muna hi chi GMF di kaw sinam kim ki zon lut na mun kaw si business ki bol na mun thilanam kim ki zon lut na muna chu nang long tu nya hi khanin abu thi khat thilapun abu thi khana zon le khat chu nangin pathian nei sa kina tu nya nang le nang zong ki vol den do na hin khuna man doi hi chin hoi ma chana loading na idea na lunggel na philosophy a bon chakya na movement jo si hi chi thilapu ki chip na be mangi ding ai inam piu mina hi chi thilapu hung ki chi mai ke man kanam than ku ki te ai de nang jong avelin nam than hi dan ho thilapu sei pa chna hin sei kitin hi cho ta bang thuo na sei ho i ba ti ngai le pathian thu ki ti na thu bon jong nang jong na cheng pon chu tieng tan na zut na mun na ta san na mun hi thila ki phun na hi dan inam pum piu sungol pa inam pum piu pu chawei pa inam pum piu ki chip na anaya chu tieng ta la kaw si business bol in chen sim na ki nei na be hi chung changa hi ta banga nang na ki su nyau khai iwa na la daum ka sa pe no chu nei ken wang na mi hi nan ka zan ka ngai lun milung thieng jong ning straight forward jong nei a hin la tu ni in na la gau di mun tham khat in senge phate ke chan ki ngai ti chu ka tip na no mai mas pera pathin hi ahoten thu ta la hagawa holding na te thu ta la hagawa ipiti holding ham pathin hi mas penan het ngai zon bungli chang som ni la lina chung ki chen ta na sayin pathin chu thu ta hi in chu ding ta la hagawa hi in ahoten thu ta la hagawa I holding na ti ni thu ta a pathin chu I holding da ni tu nya ne ha kain sei pi ding hi chi thu ta a pathin chu I holding ta le bible in spirit a hin ti pen chu ki chen ta in kuwa mu them dan pa chu hungom ding ai pathian chu hagaw le thu ta he kitia a bible thu ki don talowa a bible pi sem ti ki he talo hi la hi chilanga thilha khat na pathian we in shol a hi tia thila thungan kaw si ni sia zong le lia mai cham sum kil a soma khat kil a guchan nu mi chom nu suma ki chim nu inam pum piu thila anga zu mang nu mun thing su bu nu ki chip na chu nangim pathi na hi ta na ta san kha chu ivet na hi nangol na sang pen a hin phone de ti ki chen ta ka sei do no me yesun tu ni hin na lungkot hongin lang na naw pan thu ka hin sei phate ke chan ngai ti chu ka tip na no mai hau kip hoi ki hil di oi ai chu mi dang hon I hil thei povin ya chu tu ria ke na naw pa ho kip khan kan hil na in lunglen ta na ngai re ti chu ka sei ro no mai zon bunga chang som thum na ko lang ho ku isim ti ngai le pathin jesu christa na kam chang ta na se nang hon pathin thua hin thu no hol ji ve ai chu hi cha chu tun sot hin na na nei thei diu na het je oi ai la hi chi heaven hi chi hin na le khabwai ke ma thu jing ki suna hi ati ya chu genesis apat a revelation chanin asai thu pi pen chu jesu christa thu pi pen hi jesu christa a hi ama testimony jing ki phung hi bible koi ma cha tu simai poi joseph tu simna sim ho daniel te tu simna sim ho david te tu simna sim ho aboncha the glorification of christ ngani aboncha christ testimony heti nai ya chu bible hi christa ki phun na in ya chu hi chi christa ki phun na pathin thu ki chen ta na mu chen ti nga hi le hi chi pathin thu hi e hodinga thu ta cho in hi chi e hodinga lagawa I hin pi du pen cho hi di chu tu nya pathin thun e mu sa oi pathin chu thu ta la lagaw he kitia kholang pe khana thila khat hunga na pathin mi in shol he ki di chu thila tu sei ta san na in pathin ta san na hi loi na pinu kaw si business bol no chun GMF dai ni phu do dan hi vela chun ko bru le siwa hongin na pathin mi in shol he tia hi chi lungel su tu mangcha chu GMF dai mun ani bul phu da ko bule siwa ni ti pen chu a chai chain a na pathinu ka he an ki ti sa hi china pathin penu chu hunga bible pumpi a hin khela
chu ting ta le ke man ke he nai ki ti ku pathin thu bible vanui mi te ka pi sang gilzo he ta hong pi a hi chi thila pu thu sei dung zu ya chu pui dinga inam pum piu hi thu pi na hin bole chu ting ta le bible a jong ki sun lo ke ma pi ni ku december 5 a hin ti ke na abon sa thu se la sa yo si bible a ko na pam pe na ding pathin thu a ko na wa mang na ding ane ngai tu tang na pau chu van pau hi na leng pau di wing ku ki te leng pa ding in ps vo thau kan mu tai ati ho ngai tu momong tongo ipiham abol na chu pathin thu ki ti chu na na sa thelo na diu le hi chi pa thu phun hi chi thila pu thu phuna chu na lung mun na diwa chu hi chi chu na hlep no mung za hai ta chu na kai wi chu abul ki phuna mo le na chi na mo mong ve vin lang hi leu chun a ki dang ye ti ji a ga ta san phut phut jing thei thile lo ai pathin thu ta le lagawa pathin ho ding na ti le tunia pathin thu bang ta na ki best ding pathin thu ni pi sem ti pa chun he ding thil ha le doi le kaw ho pawa pathin ung ki chim le le a inam pum piu ong select nga ong dhlana mi dang zo si sanga ka tun diu ni hetia tu ni nu nga hitia kinep na nei pa chu thlep na blin pen hi ti tu na na ki het ding ai hai ta ngai tu hi ting ki lem lem in lang hi ti hin nam na na to na hin thila ki chip na bep dingin hi in ti chu tu na ka til kho nom nei thut ta le lagawa pathin hoding na ti le na thila pu ki chip no hi ven bible chun ki chen ta se galatia bung kha chang ke lo che sim ti nga hi le hi chi kal wala ke pan thu pha thu sei dang ong ma hi le ke ka hi in wana van ti lo hin adang hi zong le am ho chu gaw sap chang ati pathin le khabu thing e ho da pathin khum khana thu phun api a chu hi chi kal wala ke pan thu pha dang hung sei ho chu gaw sap na chang ning ati lai ta na thilipun ke ma pol ka hi ong ti kin azole eliza ka hi ong ti azole abraham azole mosi ke jong ong ti ding chu tiang ta le bible ai acham kim pon hi a chu ki ho tu se na ngai do hin tion lan ta san niu ta chula hi tia chu thilapu chun na lunggelo na khial ni diwa na hin lap chule na thilapu chun pol ki chol na mun adinga ka ngalal nei ta we tia chule siol cha bi ho bang chu ve mo mong tong hi choi thu ta le lagawa pathin ho na chu ham siol chabi chu thina chabi chula hiya chu leitul te chu athidinga setanin akil dan hetai ki chula hi cho chu thuta la lagawa pathin haudan ham pumang boy hoi tan gel mo mong tang second corinthian bung som la chang som la lina chu ki chen ta pathin tu ni ta se even Satan disguise himself as an angels of light ati tunya mi him khat ban tik azat policy za igun ting tal ilim email ki hial liwa lungthim ki gonga na ke tong plan ki sim thei ele hi chi diabol asuna jana chornga ti ni lo mi him te hu ing na amu the no ni le pathian to ki khan na te te na tong jing pa lep na tong jing pa chun i ti nang le ke pui mong thelo na dinga cho alung thim thu pe no za ada ding ham ama cho master of crafty cho imazo sia luha thu pe ni cho la ya cho vantil mel hoi ta dengan ki sim pa in ama chun thu pha ange hoi ta thu tam tang sei thei ewanga pathin thua kwa neu cha wa mang na hi thei sala hi chu la tu na setan na bon hiya chu pol ho pwa nong hlemu hiya chu vangam ana minu kisunai tai ti ho pa nong hlemu vangam kota nei te vangam tikat nei te ti pa nong hlemu anup ma nong hlep chat ve dewa hi chu pathi na hena ti cho nang thu ta la lagawa pathin na ho na chu abu hlit ni nam hoi ta na ki gyal ding ka dei chule first on bung li chang khat na chu ki chen ta pathin thu na sai na hin sim jeng tan do not believe every spirit ati sim jong na hin sim ta in chu ting ta le test every spirit ati cho lagaw zo si chu patip win pathina ko na hi lo ding a chu patip ding hai ti cho patip ki ti hi lei tu la hu ga chia nang thilanim nang pathinim ti di lo pi cho patip ki ti chu pathinin athu banga standard measure akoi dung ju ya chu thu ta hainam thu zo ham ti pa chu cho patip ding chu nga ki ha sa ta vo diabol ga ti le di lo bi chu nga ki thip sa ta ichi na yo si diabol anga ga phun le di lo bi chu aye chu nang ma chi na mai me ya diabol chu na patip ma le diabol imazo sia duha thu pen le aching pen wangam thu le lei thu bon sa thu he su ke pa chun hagaw nei lo hin kuna man na pathin to ki bul phu cha lo na hin kuna man pa cha amu ting tal ama na hin ko pum pe control thei cho heya chu tu nya hi pathin thwa din na ding pathin thwa ki bul phu ding azole ata pa chu he khan ning
Paul a hi keima Paul ka hi atai le pathian thun Paul hong thelo dan thu se ai lo le na pau van pau hi ki ti hota banga hu ki lep no hi pathian thu hi lo dan pa ko na chu het ding hi ti chu chu pathian thu patip ding dan chu ai la ya azo se no zo si pathian thu to ki tu lo no ho vergo lo wa hi chala ki zong le le pa chu pathian a hi mong lo chu ga chi win lang gadal do ding lo no do ding lo thil ha zong lo no do ding sun chu na pinu ching khulam kaw si business ball no hoi ama khu no do itin dal do lo hen tu na I bui naw ikil no jo si thip chat ding gmf dai ki tiong gop la ying ni thila in abom he kaw sin a ball na te bon cha ki chai ying ni aye chu thila kul pi ama khui cho na thila vop no ma khui cho hi si thila vop nu chu ama pen chu dal lo ding ki mulo ai thila vop pen chu ikitip sa wa ta san na hat lo si thila thu ngai nom si chu ama chu achuti lep mai le et ba gmf di chu baya et ba kon ba by force a koi chu ba hunga hi chlai mun chu mingol ho kichip na la muna chu ding ham pathian thu mangcha thu ta le zo ki hel na pa chu phat ke cha he thim ding ta san the lo pa chu bible thu dung ji da chu ikil ding hi chi dung ji ya chi ichiwa thu ta pa chu ikil han diu do le hi chi thila pu ni him pathian ni him thila ni him gatia ga kai do a ga zon do le ya gas tul zep na ne le hi ta bonga chu cho ta bong si thila no ki ti loi thu ta I het ting wa pathian thai ki bul phu cha ting ta lo zo thun tha nei lo ding na nang kita na ti lo nam sunga kita nam ting ta la zo chu pe hi cho ele zo thu chu sit na hi thila ki chip na hi ti win thu ta chi pi zo sin zo thu pen cho pong tha ding gu le I zo di we hi thei lo cho aye chu ta san ki ti hi lung thima thulu sim na hi bo cho ita bongoi physically aga tham le a ai ga ki sa bui na ding thui ma cham lo thu ta le thu zo chu ne he na hi le pathinin athu ta dung ya chana to ting la diabol mi zo pa chen ila wa chance anei lo di hi jing hi chu he thu ta le lagawa pathin ho dan simple thei penan he ya ka sei bible pathinin thila ai man cha azi a hi ta nong pan sat na zio ho pura ne het hil nga noi aye chu bible pathin thila man cha da no ho lep na na tong ding le asugam ding le asumang dinga pathinin aman cha ai bowin messenger elo revelator ding ai pathinin thila ki ti chu ami te ding aman cha angai lo ti chu ki chen ta I het diwa ani na an het dinga ka dei chu pathin hung ki zong lut na ka o ta ka hung vil na hi ve adi anong on nam hi kong lan tum na hi ve ahung ti ding ki ti hi pathin thu kal na sang pen pathin do na sang pen thila na to hi ti ne het ding ka dei pathin hi ta hung ki phung lo ding lagaw jong hi ta hung ki phung lo ding ai aye chu lagaw o iti penui hi chi bible hi ai e ho dinga ikipui naw he ti ne dinga ai bible ajang ki chen tan tin sein hebrew bong khat chang kha pa chang nyu ji simai le long ago at many times in many ways God spoke to our fathers masang lai chun lampi chom le thilza chom pathinin ipute ho hinga ipate ho nga thuan sein thim ga ho mang chan thun sein ai la tu ni nu nga hi pathinin anu kha peninga achapa a thu sei ta ati hi chun pivet sam krista ta sa a nang le ke mi him tel hat do dinga hung na pen hi ivet tinga hele pathin revelation pathin ki phun na dinga anu kha pen avela pathin ta sa hung peng ki ditalo avela pathin a koi tum ham khatte mi la achung ki phung ki ditalo hi chi a revelation kum khana ding le apum pia athu phun zo si ki chi thana ai ho ai pui thei diu lagaw o ai ki pui na diu chi hi chi a bible thu hi a hi ti chi ki chen ta pathina thu ai lo choi hi chi kalwala chunangin ke man ke he nai ti khat na hol be ko na pathinin thilate a hin solding ama chu imeo si bol the pa thilo ho chungang thunei pa hi achu thilo ho jong a hin sola e ho himwil kit thina lai na tiale na pum changa thila kowal na hi ti chuna ki hadi ai chu first thessalonica bunga changni lo ho isim ti ngai ki chen ta pathin thun jong sei ninu nga hi pathin hung ki phung dei bon antichrist hung ki phung dei bo thila hung ki phung dei bo ete pathin ki phun na dinga sei pon antichrist ki phun na dinga sei hi chu ki chen tan tu ni han thimin lang chule thu phun avela ingei cha lo dan chu zut bung thum na ang ki chen tan sein pa san
mi thieng tia hoi nga ani ki pido sa hi chu ke man ka hin su kit a nong ho ka hin til kho na hi ta ki chen ta zu le khazi pa na se hi chana sei chui pi ham sol cha te ho hi nga ani ki piong chu thu tha thu phon ta ampon krista ngai lu na pathin ngai lu na a hi bang ma chan ki pi in hi chu e ho dinga ki til kho ne lungmon na hi adi chule hi chi mel chi jing avel el ke sei jing second timothy bung thum chang som na gup na pathin a hi khum hinale khawa thu ki sun cheng si hi e ho dinga ki puina ki hilna chujing ta le every doctrine dinga phacham ki ma hi ati ai lana thila pu chen pathin thu acham kim poi hi chu acham kim zo ke man ke nai ki tia chu ka pi ni khuyang kong sei pi wa nang ho nam ka hin lan naw long ka hin sei pi tyo po se thila pum changa ki hap na ai chi hi chum pumang bo in che thi milang hi cho tama ki hap ba nam pi kong tol ding hin go hi in ai chu thilha kinui sat bangai miyo se nai nui sat ding pathin mina nui sat na ka thu e tiong la chun thilha puma thila kowal chang puma mina nui sat hi I ma cha na hi lo be ni ti tu na ka sei do no mai ai la na point thum na na hin sei ki chui pi ham thila pu chu hunga nong hoi kanam than na hi ve hung ti pathin chu hi tai hung ki phunga hung ki jong le le aw ta kong vi ba nong ho nam hi nam vanui le sit nam zo sila kong lan na hi ta ve tai pathin hi to ta mai na hung to ki jing dan ham pathin thu dung zia hi ta bang ki ti hi ngai loading jong thei thile ta lo hi ta nga ki lep na hung mo hi a bon cha thila na to na le diabol ki chip na hi ti tu na ni he ding ai pathin ku ki te ong lenge na ti ai le chi pathin chu pathin hi pon tin akt pathin chu ong ding da ne hi chu ni he ngai he jong ko so pi pa umang boy pathin thu ta la lagawa pathin holding na dain kain pa chai thu ta la lagawa holding na de la tu ne na naw pan ka se avel ngai kinin pathin nam hlan bi akoi poi ku ki te nam hlan bi ain ko ya mai lei te asot niam sa na ga te asot niam sa ding ei poi ngol the thun ki hem poi ti ve pathini akt pathin ei pon pathini thado pathin jong ei pon pathini mai te na ga pathin jong ei pon pathini vanui pumpi hu do pa le ngai lu pa pathin le vanui pumpi nam zo si pathini ti tu nan he ngai hit bang ta localize god akt pathin na su gu chungai to mo mang tang pathin thu na hu ba am lo dan phot chit nai cho thila thu zo ana ke puina pa chu na ta san na chu cho epga bible bo se na ngai lu in pathin na to na ngai lu point ti epga bible na ngai lu zo in pathin na ngai lu po wen ti epm na sei na cho hi make sense thelo cho it doesn't make sense cho Christian hodinga lagaw hin ku bible thu he hodinga hi cho bang chu na sensible lo ta khat thu khat logical khat na man hi cho ngai tu mo mong tang pathin hi ka sei banga to gom ta to gom ka sei banga domestic god localized god akt god su gut lo di bible in ke chen ta sei first peter book ni chang ko na ke chen tan sein nang ho hi nam hlan chom thiam pu chi chu teng ta le ke man kal han nam thing ho chu ne hi ve ti chu ki chen ta pathin thu na sei hi chu koite dinga sei ham koite ko ma sei ham pathin angai lut vanui mi zo si ama ta san zo si chu ako na he chule galatia bung thum chang som ni le som ni le ko chi simaile judami umlo greek mi umlo ibon chawa hi krista jesu apum khat chi hi ven nang ho kristanum wail abraham chil ha ni ve ati jingai hi chia hi pathin thua ki bul phu chun localized god ga suwa ai ho chu pathin chu nam nyau cha pathin khat ga suwa atum bi ama chung ki phung ki na hi chinam zo kong la ne ong ti na ding thu pa chu theilo he ti chu tu nan he ding hi tia pathin thu het ki ti he thu ta lagawa pathin ho na chei tin het ding ai chule revelation bung som le li chang ko mo simlang revelation bung sagi chang ko simen tun so ki pan thu pa chu chitin nam tin pau tang zo si dinga ki pi ai hi chu pathin ama thu phun chi dan mo mong ai pathin chu nam bi khanai ku ki te ong ngai lu na hi chu ku ki te ong ngai lu nyong chu mei le te gal zo su niam na ding naga te to ki do ni don't hope hi ta bang chun ki niam hi pathin ni naga te su chim ne ding ku ki hin tung pon tin mai le su chim ne ding ku ki hin tung pon te hi ta bang ta chun pathin ni small phau hi in ti chu tu na a vela warning ta wa ka hingi kin in na pinu kaw sinung nan jui so na hi le nang ngol che ding nangol che ding hi ti tu ning ki het in chu ka tip na nom ne
ya chu pathin hi ku ki to mai le to na ga ho ki buina ka hi center focus a hin nia pathin chu ki sabui ta to ding dang hello ba ku ki tel a hi hung ki volden na hung ki zong le le da na bol do pau hi vet tingai le ki chen ta deception na la da no ki moi pathin hi nge gal thu thang again the ha sat na ki pathin a puna su ke ei hoi thi nau i man tha na jong pathin lai na in mi dang ho aman tha thi nau jong pathin lai let na ngane ai la hi chi lai na puma chu ei ho emotional base a thilhain ai man cha pathin chu ei ho adinga hong ki phumo ma mi dang ho zo si chu pathin a ho na avet da jing da na ang bol ei ho chu ei tun wa sa po ap wa mi dang sang ei tun za za deu hit tabang kinep na kiti chu mi chon si selfish lungyal in pathina ko nei po in pathin di ta hote lunggele poitin heading ai bible ai vet tingai le look bung som na ko chang som na chu for the son of man come to seek and save the lost mi him cha pa chu amang thai te hu hing ding le hu do dinga hung hi ku ki te bo se ti pon vanui pum pia ngai lu dan pathina mu sai me thu bung som ni le chang som na ko nam ki chin ta se no ho chiwin nang apa achal hagaw thi min sei ju simun lam baptize ga bolun ati chuting tal ka thopi eu sin ding ga hin ti ku ki se na ka se mizo se mai lei se ti poi chitin nam tin zo sina wa choi tu kristat nun la khan phong do to ning tivin ei hoi gal khat je le ki buina me je le migilote lungthim phat mo je ale mi vai hom dan di lo ja kina ki botam no ho je ai phungle changa ki khanna siam ninga pathin hong hi lo ai hiya chu tunin chi ki het hian chu ka sei do no min zon bung thum chang som la gop for god so loved the world pathin hi bangai vanui angai lut ati hen lang pathin hi nam nyau cha pathin hin so event ti so tunya hi china point hoi address kain bo nom ja kain sei elezim dai to say ho chu a prophecy ho chu na besin adi lo ma cham point ho po na sei ai lo le hoi lai lam burma langa ippn ne mpkk ne ten gmf de ana sa lo je event ichanam khai withdraw ti ho po gam tin na sei thula alo he cho tabang hin hi cho tabangai pathin ki involve in say in pathin ki kum han lang ki kum da hi jong le vanui le si pumpi hi pathin gal thu thang kina ki bo moral corruption murderer crime bon cha hongum na pathin thu na say sai hi jila achu pathin thu hello lagawa ki tu lu na nei lo zo si mi chon sin khuma pathin dan thu pal ke eu sin hi tabang lampi cho ho so ke ding hin hi jila cho pathin ami te athua ding bo ai deu hin hi chia chu nang le ke in hi cho po hi pathin ki phun na dinga inspiration ga ala new revelation za na ding le pathin a o ta za na bol na pa chu pathin thu kal na in jesu krishna ninunga thil hunglung a sei ho ki za mo sa na pathin thu ya sa lo na bol na hin hi tabang chu mi chon si lung thim chu tieng ta le pathin thu na sa pathin thu gel kho sanga thil thuwa wa mang na in ya chu first timothy bungli chang khat long ki chen ta sei nung le ninunung lam le mi tam ta sana ko na pul ha thil thu siang lung lu dinga ti in tu na zut namun na idea na faith na doctrine na base na mun thila ki pu na in ya ju thila tu sia wa mong mo tu sima lam vai mi kha na pan lain ching la in lang bol thei le lang ichan ngai tu sei thina nei lang nam khan ku ding ma khu tam ta sei do ong chen na ki bul phu na ta sana pen ju thila thu hi ta ya chu i tiong le thila na tong nei in thilam pi ho nei in pathin lung na tu lo lai sia chu pathin min sam sang na chu na nam na to chu pan na bai hi ding hi chin nam mi te hi ko khua pol ki chol namun thina lan khwa chuna pui den shiol cha bi kil dan nu lei tu la chu inam pumpi na hlut gut na thina mun zo nya na pui gut ei bo e ye chun ching khulam nu hi dal han lang pathina nga thu ta la gawa pathin ho dan ki chu in lang na nam kong tol na yan dang ta sana lam pi na zo na le thu ta la gawa pathin tu se dong zu ya hin khui mang ni hingon ti chu tu la na naw pa ke man a vela tip na ka hin bol a he pathina na ma puin tin malama pathin hu hina di ta nen mu thia athu banga nong chona thila tu sia kona nong ki ven no ding hi ka tip na no ma in na naw pan ngai lut na le de sa na sang pe na ka hin tip nei ka ki pai